Lakhain ko ada truck Duarbaguri MEC constituency keparlo diring hawara long ke damtang ningkan surhini rai inkoya ningkan diring hawar aparman Eklavia school ki kim kerangji aphan longle lang dampen pilar somponlo bonta ningkan hini pleng det aphi anta sai ke klem ke chengche det ajok hadak arada tumpen ningkepung chepaklang pon Eklavia school diring hawara long nangkim nangrang pon pupupen hadak arada tum aning karonga sonsi dolo bonda ningkan hini pleng det aphita labangso school ki kimji aphan sai deng pon pe det ajok nonapor labangso school ki kimji adimalong habit nampia sonsi chepaman detlo lapen thangnat ke klem ji aphan sai ki deng de det ajok diring hawar araratum ningkepung chepaklang rinti athela dak nitum hawar along lason school ki kimji aphan longle nanglang chotpen pilar nang som chok chotki nitum arong asoratum bari choklem ji aphan nangke pasik sak aphan chotlo lapen kidam tang aku Duarbaguri along my meeting along MLA Dr. Numal Mumin Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen EM Richard Tok Biatum kaning jepon diring ahawara long Eklavia school ki kimji aphan long e sompon lo lapen kimdam daprang popu kaning jewer aputhak niletum diring ahawar araratu ningkang samse puta ning jepon जितुनिली तुमला निल तुम आपकी के दोआंग लोंग नाले तुम राता थेगलोंग लो लबांगसवा कारबियांग लोंग राता थेगलोंग लो लबांगसवांग लोंग आलोंग निली तुम अफान जेनंग के चाक के दामतांग डॉक्टर नुमोल मुमिन असम असेंबली लेजिस्लेटिव आके हाय डॉक्टर नुमोल मुमिन अलांग ली एमएलए बुकाजान एमएलए अलांग ली समेनंग ची चाक पोन लो माते आलोंग आलोंग रादमाई पी लोंग जे के पांगदाक पोन अलाम चोट काली रादमाई पी लोंग ता आलोंग आलोंग नीचे पोन लो लान 50 करोड़ माते 50 करोड़ तंका लालबांगसो स्कूल दाक नि तुम दिरिंग लोंग नंग ई पोन पु nang som pon nang kim pon nang rang pon besi ning je pon lam pam pas tami dak ili tum Karbiang long autonomous council ke cari bom CEM Dr. Tuliram rong hang sami alang li along amai along tin amai long tami la so lam pang dak pon lo diring ha war long ekolo boy school lang kim pon 50 crore pu rada mai pilong ning je bom lo la penan chota kalilang non kijusi mate dak idi tum Duarbaguri local MSC mate EM ake hai Richard Tok bi education IEM lo alang lisame along rada mai pilong ning lo election aprang lasino nilitum bangke aningkan da ong cholo nilitum hat alam tanang kacak ta ong cholo lasini nilitum bangke non bangke ningi punga son sinitum kaduka ve arat tumta chinilo at lasino namat prabjin pen labangso Eklavia school nang kim nang po lapen ki non ki wang GMP kilik aprang jong si labangso asai ki claim theklong lelang pulote non ki wang GMP kilik ahut ki nilitum diring hawar aradatum anke vote pakta ipe puta ningje padopon ahoklo maneli tum diring rat ke so ekole boy school pen ko alone nil tum phan adhu reng ke cha asi non batai ko alone election ke dam ta nil tum phanon ta thangda theklong lang asi nil tum ke diring arat tum ke pherang ke bitung phan ke chopha ke lahan lo nil tum phan ke not MP election aprang nil tum phan ke labang so ekole boy school pu bangke ini son ba ekdam naking vek nahi posini tumke Karbiang long team mane no ke do bom council ke chari tum hasi ni tumke chuning rilo hak lam no lake ni tu deringa rat ke la selo ya ke the na ke chuning rilo ni tumke News report Karbiang Long Live